Kedam tang preni phai ko ra sirke barni anar lo por phai krehini pen Diphu rong supia long kedo Farmers Growth Center along Karbilo Charlia song Diphu District Committee atum pen chepater pi ponsi arpu kachelar amai kangni Bisoje teron bangso amai long KSA Diphu District Committee amai phu jona sing be pen mai chepa hem phu ponsi rapchun bang pen mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por en ponlo mai long Karbilo Charli tirikama mai long pen chun bang bisoje teron la pen klembang phi atum chetong dun si Karbilo Charlia song ke claim ke dam nang ji la pen aoda dur ka chipindeng nang ji hai hai alam thepen chethan chimum padopot bangso long KSA tirikam kongchun bang pen pherang ke tuma phan nang ke pachini dun atengke Karbilo Charlia song Diphu District Committee pen chepatir piponsi pining surihini raing koi rahini pen ke bangji surihini raing koi raphli aning kana baha phan arpu ka chilaramai ingni ponlo non ke bangji langar ni pen Karbilo Charlia song hin jesemet pet arjap thip ka che songa sayang deng chethan ponlo Diphu ang bong along sidame rada sai ke klem along ki kham khe duna tum dopik khangjang lo lasi lahayan sidame ka che song dun che phan che sik ponlo lan chot takalisi loke Charlie hinana tame kangthur ponji lapen karbiang longara rakari hempre kang thima pharman akache songalong lan su se aja kong ki pidunji phansi arpu ka chilar amai deng ponlo pusi ningje ladak mesan pe labang so amai fe me chun pono lapen tum tiri pi amai hin fe medak nangche tom pen rd fe tame pidunong lo lapen non ke rang jilang arni bangke Karbilo Charlia song hin pen rang jasemet pet karjap thip kache song pon jia sayang deng fe me jet han pono lake la puson hello Jail tum Diphu havar labang so arlo fit ame kopiloma anti social activities bang kedak do piglo kul tum abirta mate el tum thegon long werlo la phala so ai games tum Karbilo Charlia song ban kacha song karjap thipji phate me tum dak chesik ponlo Karbilo Charlia song Diphu District Committee mesen pen ke jalin ponjia phanjona sing be phan maiphu pol terang aphan dun maiphu rosmili bepi aphan dun mai phi sona sing rong pi aphan chun bang sarlongki terang aphan rap chun bang lapen kapre ka tum aphan arpu pek ponsi bangso mai mesen pen pichun pon 29 October the Diphu District Committee aso arpu kachelar amai Diphu Farmer Growth Center long padopon lo lasilaso mai padodet pen nilitum KSA Diphu District Committee pen laso mai long pen ripon lo je Karbiang long lapen Diphu angkang ke Charlie hin lanso se ke paprang lun thekje pan nitum KSA pen ta koson konang deng si kacherab dun nai ma pula so ang deng along an bang ke nitum KSA Diphu District Committee tum cherab dun pa program to successful hoise logote ami kisuman resolution loisu logote amar etia next step to eneki hobo first amar Karbiang longot juntu আপোনালোকে সকলোকে জানে ডেংগু juntu symptoms বহুত বাঢ়িছে লগতে ম্যাক্সিমাম মানুহ যদি আমি মেডিকেল কলেজ যাওঁ তেতিয়া বহুত মানুহ ডেংগু বেমাৰ পোৱা হৈছে সেইবিলাকো আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিম লগতে আমাৰ স্কুল কলেজত আমি বহুত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আছে যাতে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লিটাৰেচি ৰেটটো বহুত কম সেইটো আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক কাৰণে কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব লাগে সেইটো আমি চেষ্টা কৰি যাম যাতে যেন অহা নেক্সট এক্সামত আমাৰ HSLC হওক HS হওক বা যিকোনো নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ